Amerika yibye Kongo triliyari 24 $24 trillion byemewe n'amategeko, the sole sovereignty. Mu minsi yashize abahanga bavuze ko Kongo yakodeshejwe imyaka 99. Abaturage bararakaye ariko bari bataramenya ukuri. Iyo usomye inyandiko y'amasezerano ya Washington usanga ikibazo kirenze imyaka 99. Ubukode burarangira ariko izo bakoze hano impuguke zibyita economic annexation, kwiyomekaho ubukungu burundu. Ni mu masezerano yiswe Washington Accord. Ntabwo ari peace process hagati y'u Rwanda na Kongo, ayo murayazi. Aya ni strategic partnership. Niyo mpamvu natwe tugiye kuyinjiramo strategically, kuko muri aya masezerano Amerika yihariye 51 by'imigabane, ihabwa n'uburenganzira bwo gutegeka, effective control, veto. Si ubukode, ni ubusugire bwagurishijwe. Ariko se babikoze bati? Muri iyi video turerekana gahunda y'imyaka 20 yo kwirukana abashinwa muri Kongo, kuko babigarutseho bati our strategic competitors China ntabwo dukwiye kubaharira isoko ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi nka cobalt, lithium na coltan. Mu nama y'ubushize ku minsi 22 y'ukwezi kwa mbere mu nteko ya Amerika babigarutseho bavuga yuko Ubushinwa dependence yo kudepanda ku Bushinwa kuri cobalt bigomba guhagarara. Turagaragaza isano riteye ubwoba hagati ya Hiroshima mu mwaka 1994 na Kolwezi 2025. Ntabwo ari impanuka, ni ibintu byapanzwe. Turerekana uko inteko ishinga amategeko ya Kongo igiye guhinduka ingwate, nuko ubutunzi buri munsi y'ubu butaka bwa Kongo $24 trillion, triliyari 24, sinzi ko ariko byitwa mu Kinyarwanda murambabarira, kagiye kwegukanwa na Amerika ku buntu. Ni kuri Afrimedia Live, ni hamwe na Director Gamiki bisanzwe. Wifuza kubana natwe mu gutegura no kubagezaho ibi biganiro, urashobora kudushigikira. Hari nimero muri M-Pesa hano muri mu kiganiro no muri comment section. Urashobora no gukanda join ukaba umunyamuryango member wa Afrimedia uhoraho. Hari akantu kanditseho join hano kuri channel. Urashobora gukanda join ukaziduha $1 makeya buri kwezi, ukaba umunyamuryango uhoraho, ariko nanone umutera nkunga ukatwa $2 duke ku ikadi yawe, ukabanye natwe muri ubwo buryo. Mbere yuko dukomeza hari ikintu tugomba gusobanura, kuko abantu benshi bitiranyije ibi bintu bibiri bitandukanye. Ku minsi ne y'ukwezi kwa 12 2025 i Washington hasinywe amasezerano mu bice bibiri bitandukanye. Igice cya mbere ni peace process, inzira y'amahoro. Aya ni amasezerano ya politiki hagati ya Kongo n'u Rwanda yarangajwe imbere na Amerika. Niyo title mwabonye mu binyamakuru, niyo mafoto mwabonye. Ariko igice cya kabiri cyasinywe mu ibanga. Tihari harimo u Rwanda, tihari harimo M23, hari harimo ibigo by'imari, ibigo bikomeye by'abanyamerika, yitwa the USDRC Strategic Partnership. Ntabwo ari amasezerano y'amahoro, ni amasezerano y'ubucuruzi. Bijeje abanyekongo amahoro mu gice cya mbere, cya kindi twavuze the peace process, ya yandi mwabonye mu mafoto yiswe historic muri Washington, yiswe amasezerano y'amateka, ni mu gice cya mbere. Bijeje abanyekongo amahoro kugira ngo babone uko begukana umutungo wa Kongo bitanyuze muri cyamunara, babone uko begukana umutungo uri mu gice cya kabiri bitanyuze muri cyamunara. Twebwe uyu munsi ntituri buvuge politiki, turavuga kuri iki gice cya kabiri kitaciye muri cyamunara ariko bakegukana umutungo w'igihugu. Turebe uko bibiza igihugu imyaka irenga 99 mwe mwabonye. Reka twinjire mu gice cya mbere kivuga ngo the mortgage, ingwate. Reka dusome inyandiko ubwayo. Igisubizo cyanditswe ni wino. Batubwiye ko ari ubufatanye bw'ingirakamaro, ariko ni inyandiko badashaka kusoma. Twaje kubona inyandiko yuzuye y'amasezerano, tubona na annex yayo. Iyo usomye utumenyetso duto, udupoint duto tutagaragarira buri wese keretse wabyitayeho, usanga hari triliyari 24 zitaje kuzamura igihugu ubwene abene igihugu, ahubwo zaragurishijwe nta cyamunara. Iyi ni inyandiko badashaka kusoma, bayita Washington Accord. Mu mpuguke bayita ingwate y'igihugu, national mortgage. Muri article 4
Kongo igomba guteganya umutungo, amabuye y'agaciro y'ingenzi, hanyuma ikaramu y'umutuku ikazenguruka interuro igira iti right of first offer, uburenganzira bwo gutanga igiciro mbere. Bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziguze uburenganzira bwo kubwira hoya undi uwo ari we wese ushaka gushora imari muri Kongo. Uburenganzira nk'ubu si ngombwa kuba veto kugira ngo bukore nkayo, butera ubwoba kandi bukirukana abandi baguzi. Ntabwo baguze ubutaka, baguze amahitamo, option. Ariko mbere yuko tubereka uko babikoze, reka turebe impamvu ibi bintu bisa n'ibyigeze kuba mu mateka cyangwa ibyo mwigeze kumva mu mateka ya Kongo. Kugira ngo wumve uburiganya ugomba kubanza kumva ubwoba bafite. Mu myaka 20 ishize, igihe Washington yarwanaga intambara hirya no hino, Ubushinwa bwo bwubakaga inzira y'ubucuruzi budashobora kwirukanwamo. Muri 2025 Ubushinwa nibwo bwagenzuraga 80% bya cobalt ku isi yose. Mbibutse ko Kongo yonyine ifite 70% za cobalt y'isi yose. Amerika yari izi neza ko niza gucukura amabuye ya Kongo bizitwa ubukoloni busha, ariko bahise bahanga andi mayeri masha yo kwiyoberanya. Leta ya Amerika nticukura, iguma ari abatagatifu, ahubwo yohereza abakozi proxy. Abambere ni abami b'ikoranabuhanga, abo nibo maso, ni ibigo nka Cobalt Metals bishyigikiwe na Bill Gates na Jeff Bezos. Ubu ngubu bakoresha AI bapima ubutaka bwa Kongo, bakamenya aho amabuye aherereye, bakamenya aho coltan, cobalt, lithium biherereye. Leta ya Kongo ubwayo itaramenya ko bihari. Abo niyo maso y'ubwami. Bagashaka no kugena igiciro cyaho hantu cy'uwo mutungo nyirawo atawuzi. Abakabiri ni abacuruzi, the traders. Aba nibo maboko, ni ibigo by'ibihangange byo mu Busuwisi nka Trafigura. Nibo bagenzura uruja n'uruza rw'ibicuruzwa, nibo bakora akazi k'ingufu ko gucukura no gutwara, mu gihe ibiganza bya Washington biba byera. Aba gatatu ni abanyamabanki, the bankers. Aba nibo bigega, ni ibihugu bikorana na Amerika byo muri leta z'Abarabu nka Qatar na Leta Yunze Ubumwe z'Abarabu. Ni DFC, US International Development Finance Corporation. DFC si banki isanzwe, kubatuye muri Amerika barayizi. Ni itanga ubwishingizi bw'igishoro bugatuma abaherwe baja gushora imari mu gihugu kirimo intambara badatinya guhomba kubera ko leta yabishingiye. DFC ni inyuramwo imishinga yose leta ishaka gukora mu mahanga, ntizitwe leta, bikitwa banki yatanze inkunga mu kintu runaka, bigasa nkaho ari abikorera abigenga, ni leta. Ariko hari ikindi kintu kitarimo kuvugwa, kuki Tshisekedi yemeye gusinya aya masezerano. Igisubizo ni umutekano. Muri uku kwezi kwa 12 muri 2025 basinya amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare, Strategic Partnership Agreement. Amerika yemeye guha FARDC imyitozo n'ibikoresho. Bijeje Tshisekedi ko nabaha amabuye y'agaciro bazamuha umutekano. Impuguke zivuga ko iyo uhawe intwaro n'amahanga ubahaye uburenganzira bwo gutegeka ingabo zawe. FARDC ubu ngubu ni igisirikare kirindwa n'umutekano wa Washington binyuze mu mafaranga za miliyari batanga baha Tshisekedi. Igihe cyose Tshisekedi yakwigomeka kuri Amerika yakuraho support, FARDC yabura amafaranga Tshisekedi abaha za miliyari ari gushora mu ntambara. FARDC yahirima uwo munsi. Uyu si umutekano, ni amapingu. Reka tubihuze n'andi masezerano Washington yakoze aha hantu muri Kongo mu bihe bitandukanye. Aya yongeye kugaruka, ariko agaruka mu yindi shusho, ariko ari yayandi, ari yamayeri. Ayo masezerano yiswa ya Shinkolombwe yamaze abanyekongo n'amagingo aya aracakomeje. Ushobora kuvuga uti ibi ni ugukabza. Amerika ishigikira isoko ryigenga n'abademokrate. Mfite gihamya kuko ibingibi barabikoze mbere muri ubu butaka bumwe. Mu mwaka wa 1994 Shinkolombwe cyari ikirombe gicukura uranium. Uranium yakuwe muri iki kirombe, bibiri bya gatatu zakoreshejwe muri Manhattan Project. Niyo yakozwemo bomba atomique yatewe mu Buyapani. Manhattan Project kuba tayizi cyangwa se abatarayumvise mu mateka, ni projet yo gukora bomba atomique ya mbere cyangwa se zo kurangiza intambara ya kabiri y'isi zatewe mu Buyapani. Little Boy yatewe muri Hiroshima na Fat Man yatewe na Nagasaki irangiza intambara ya kabiri y'isi. Amerika ihinduka igihangange ku isi, Kongo isigara ari abakene. Ibi murabizi mu mateka. Ico gihe isi yari mu ntambara y'amasaso, kinetic war. Uranium yari amaraso y'intwaro
utari ufite uranium ntiyashoboraga kuba igihangange, ntiyashoboraga kuyobora isi. Amerika yari bizi neza, bari bayikeneye byo gupfa no gukira. Nuko isinya amasezerano y'ibanga n'Ababiligi bari bakoronije Kongo, ariko byari kubwumvikane z'ibihugu bimwe na bimwe byarimo Ubwongereza n'Ababiligi. Ababiligi bari bahagarariye abanyekongo, ariko abanyekongo ntibari babizi. Muri Colombie hashizwemo clause, ijambo rivuga ngo ni consented use, imikoreshereze yemewe. Mu mategeko yitwa uruhusa rutanzwe na nyirabyo. Ukibaza ngo nyirabyo yarinde, yabitanze ati? Abashakashatsi mu mateka bagaragaza ko abanyekongo batigeze babimenya, ntibigeze batanga uburenganzira bushingiye ku makuru ahagije, ntayo bari bafite. Abaturage n'abakozi b'abanyekongo bahejwe muri ayo masezerano ntibigeze babimenya, ariko barakoreshejwe bashirira muri ako gace, bakoreshejwe batabwiwe akaga k'imirasire radiation iba muri uranium. Zabateje kanseri, bibateza impfu, bibateza kanseri y'ubwonko, iy'umura n'iy'ibihaha n'ibindi byinshi. N'amagingo aya Hiroshima na Nagasaki cyafashwa na Amerika, barishuye kubera bombe bateye, ariko aho bazikuye n'ubu nyine tibarabona ubutabera. Ibihumbi by'abantu byarahashiriye, n'amagingo aya babyara abana batabona. Ayo ni amateka y'ejugumu. Nyuma Colombie yazimijwe, yasibwe ku ikarita y'isi. Nyuma y'ibyo byose kugira ngo basibanganye ibimenyetso, abakozi barapfuye bishwe n'imirasire. Ni inkuru iteye agahinda mu mateka y'isi itarabonye ubutabera, yabaye muri iki gihugu cya Kongo, ikozwe n'Abanyamerika. Nibikunda tuzayigarukaho, none byongeye kubaho muri 2025. Uyu munsi rero muri 2025 Kolwezi n'ibindi birombe muri Kongo. Mu 1994 umwanzi yari Abanazi n'Abasoviete nyuma yo intambara ya kabiri y'isi irangiye. Muri 2025 umwanzi ni Ubushinwa. Ibuye ryarahindutse riva kuri uranium rija kuri cobalt, coltan na lithium. Inyito yarahindutse, ejo yitwaga consented use, uyu munsi yitwa right of first offer, ariko mayeri tigeze ahinduka. Intambara yahindutse iva ku masasu tuja ku ikoranabuhanga, green energy na AI wo. Ubu cobalt niyo maraso masha, niyo atwara imodoka z'amashanyarazi n'izi telefone mukoresha, n'ubwenge bukorano bwa AI. Ariko inyota bafite ni ya yindi, amayeri ni ya yandi, abakinnyi bahinduye jezi gusa. Hari umugani w'icyongereza uvuga ngo the script is the same, only the actors have changed. Inkinamico ni ya yindi, abakinnyi n'ibikoresho gusa nizo byahindutse. Mu mwaka w'1994 bari bakeneye uranium, ubutare, ngo basenye Hiroshima. Muri 2025 bakeneye cobalt ngo bayobore ikoranabuhanga. Mu nshuro zose Kongo itanga imbaraga zihindura isi, ariko igasigarana ibikomere n'imva. Abakurambere baciye umugani bati nta kabiri mu rugo rw'umugabo, bisobanuye ko ibyago bishobora kugwirira urugo rimwe bitunguranye. Ariko iyo byaza ubwa kabiri byitwa gasuzuguro, biba ari agahumamunwa, biba ari uguhonyora ishema ry'umuryango wawe. Ariko muri Kongo ibi biri kwisubiramo ubutitsa. Wino y'amasezerano ya Colombie yarumye, ariko wino y'amasezerano ya Washington iracyari mbisi, timurabona ingaruka zayo. Reka turebe uko babigenza kuri iyi nshuro. Twasesenguye amasezerano ya 2025, dore imitego 5 ihishemwo ngo babohe abanyekongo bwa kabiri. Umutego wa mbere ni uruzitiro. Ingingo ya 3 iheza ku mugaragaro igihugu cyose kibujijwe, by'umwihariko ubwo turavuga nka China, Ubushinwa, Iran, Uburusiya, ibihugu zose bidakorana na Amerika kirabujijwe. Ariko reka mbereke gahunda y'imyaka 20 yo kwirukana Ubushinwa muri annex. Nuvuga ngo kirabujijwe, babibujije ntibanabyandika muri document bwayo, ariko muri annex bageretse kumugereka harimo uburyo Ubushinwa bugomba kwirukana. Uyu munsi Abashinwa bemerewe 40%, niko banditse. Baravuga ngo abadakorana batari Abanyamerika, abandi bashoramari bo hirya, ubwo ni China, bemerewe 40%, 40%. Nyuma y'imyaka 5 bagomba kumanuka bakagera kuri 30%. Nyuma y'imyaka 10 bagomba kumanuka bakagera munsi ya 20%. Nyuma y'imyaka 20 bagomba gusigarana 10% gusa, 10%. Iri ni ivangura rya politike y'isi, Geopolitical Apartheid. Ibi nibyo bari gutegeka Kongo igomba gukorera abandi bashoramari batari Amerika n'inshuti zabo.
umutego wa kabiri ni ingwate. Ingingo ya kane irema strategic asset reserve SAR, kubabikira umutungo w'ingenzi. Ntabwo ifatira gusa ibirombe, ahubwo ifatira n'ubutaka butarandikwa, butaraba explore unlicensed areas, ubutaka bunini bwa Kongo butaravumburwa. Bivuze ko agaciro 80% k'ubutaka bwa Kongo butaravumburwa n'ejo hazaza hamaze gushirwa ku kazitiro, hamaze kugurishwa mbere y'uko havumburwa. Ingingo ya gatatu ni uburenganzira bwo gutanga igiciro mbere y'uko Kongo igurisha ikirombe igomba kubanza kuyiha Abanyamerika. Nuvuga uko bigenda mu bucukuzi, iyo igihugu kivumbuye ahantu hari amabuye y'agaciro kigiye gucukura, gitanga camunara, kigatanga isoko, abantu bagahiganwa, ufite igiciro cyo hejuru akaba ari uhagura akaja gucukura. Mbere y'uko Kongo igomba gushira mine ku isoko, igomba kubanza kuyiha Abanyamerika, keretse Abanyamerika bavuze ko batayishaka. Ibi bivuze iki mu bukungu? Iyo ufite abaguzi benshi nka China, Europe, ibihugu by'Abarabu na Amerika bararushanwa, igiciro kikazamuka, wewe nyiri mutungo ukagira amafaranga. Ariko iyo umuguzi umwe, Amerika, ari ufite uburenganzira wenyine bwo gutanga igiciro mbere, bwo guhitamo, ibi bivuze ko tacamunari izongera kubaho, abandi baguzi basigara mu mpapuro gusa. Amerika ihinduka umuguzi umwe rukumbi, monopsony itandukanye na monopoly. Monopoly ni umucuruzi umwe, one seller, azamura igiciro uko ashatse, agasetinga uko akeneye. Monopsony noneho we ni umuguzi umwe, one buyer. Ni ukuvuga ngo tekereza ufite umuguzi umwe ashiraho igiciro akeneye cyo kukugurira ikintu cawe. Noneho we ntabwo ari monopsony gusa, ni by law yamaze gutegekwa kugurisha. Kongo itegetswe kugurisha ku Banyamerika. Ingaruka ni izihe? Amerika nizajya igena igiciro, Kongo ikayipfukamira, tibazagura ku giciro cy'isoko, bazagura ku giciro bashaka. Twamaze kubona ko ufite 51%, bisobanuye ngo Kongo isigaranye 49%, ubwiganze bw'amajwi murabwumva. Igasubira ikavuga ngo bagomba gusigarana mu gihe bafite, bagomba kugira 51% cyangwa bakagira 40% mu gihe ariko bahawe veto, ari twe dufata icyemezo tukagira 40% y'umugabane. Ingingo ya gatatu ivuga komite ihuriweho, joint steering committee. Bavuga ko ibyemezo bifatwa na consensus. Muri diplomasi consensus bivuze veto. Niba Amerika itabishaka tibikorwa, kwemera utabasha kwanga. Nuvuga ngo Kongo yo igisha inama, ntabwo ifata icyemezo cyafashwe nande n'ufite veto. Umutego wa kane. Umutego wa gatanu ni uburoko. Ingingo ya 9 n'ingingo ya 12 bashizeho ingingo bita fiscal stabilization, bivuze gufunga imisoro, ariko ibi bireba gusa Abanyamerika n'inshuti zabo. Bavyise US persons and aligned persons, nuvuga ngo Amerika n'inshuti zabo. Ikibabaje kurushaho, ingingo ya 12 itegeka Kongo guhindura amategeko yayo y'imbere mu gihe kitarenza amezi 12 gusa. Bivuze ko inteko nshinga amategeko ya Kongo ihawe deadline n'abanyamahanga. Bababwiye ngo muhindura amategeko uyu munsi, hanyuma muyafunga imyaka 10 kugira ngo Abanyamerika badahomba. Mu ngingo ya 9 n'iya 12 ibi biranditse. Ingaruka ni izihe? Nubwo inteko nshinga amategeko ya Kongo yashaka kongera imisoro muri 2030, aya masezerano avuga hoya. Aya ni amasezerano y'umuzimu atagaragara. Ni ukuvuga ngo ariho ariko ntagengwa na demokrasi, ntagengwa n'abanyekongo. Musenyeri Fulgence Mutemba yatanze umuburo ku mugaragaro ko amasezerano ya Washington ashobora guhinduka brandage, guhombesha igihugu, cyangwa se gusesagura umutungo w'ingirakamaro no kwambura abanyekongo ubusugire bwabo. Niba imitego y'amategeko ari amapingo, gari ya moshi niyo modoka itwara imfungwa. Muri Lobito Corridor abanenga bavuga ko si gari ya moshi gusa, hari imibare y'ibanga ihatira igihugu ca Kongo kunyuza amabuye y'agaciro muri iriya nzira yonyine. Ivuga ko mu myaka 5 iri imbere 50% by'umuringa kopa igomba guca muri Lobito Corridor, 90% bya zinc igomba guca muri Lobito, 30% bya cobalt igomba guca muri Lobito. Ibi ni itegeko ryanditse gutyo.
for the next 5 years niko bigomba kuba bimeze. Barashaka gufunga inzira y'uburasirazuba ije mu Bushinwa, bagahatira Kongo kunyuza ibintu byose mu burengerazuba aho Amerika igenzura, nko gushira ibintu byose byawe by'agaciro mu mufuka umwe. Ariko hari ikindi kibazo, ibitumizwa amasezerano avuga ko na sulfire, imiti igenewe gukoreshwa mu birombe, izari inyuzwa muri Lobito Corridor, ni umutego. Ibi bivuze ko umunsi Kongo yigometse kuri Amerika igashaka gukorana n'ibindi bihugu bavuze hano badakeneye gukorana nabyo, Amerika ntizanga kwakira amabuye gusa, izahagarika kohereza n'imiti sulfire kugira ngo ibirombe bikomeze gukora. Ibirombe bizahita bihagarara mu masaha 48 gusa, ko iyo miti ni ituma bikora, kandi bafunze izindi nzira zose ituma iyo miti iza. Ubukungu bwa Kongo buzahirima muri uwo munsi. Iyi sigari ya Moshe ni umunigo, bafite bayonete y'umutima wa Kongo. Iyi ngiyi twayita ko ari nka Rwatanamo Bay ya kabiri, kuniko bagize Kiba. Reka dusoze tubabwiza ukuri, abavuga ko ari ubukode bw'imyaka 99 baribesha. Ni economic annexation, kwigarurira ubukungu burundu. Twifashisha imibare, abayizi baravuga ngo imibare ntibesha. Namaze kubarangira mbese leta zombi babishizeho. Iyi nyandiko irahari mu ncamake, twayikuye mu nyandiko y'aya masezerano. Rimwe, Kongo yatanze ubwiganze, nuvuga ngo yatanze ubwiganze bwo gufata ibyemezo 51% mu birombe byayo byose bifitwe n'abanyamerika. Kabiri, mu myaka 20 Ubushinwa buzasigarana 10% gusa, 10% gusa mu myaka 20 iri imbere guhera none. Bivuze ko nta wundi muntu uzaba yemerewe gushora imari muri Kongo. Nukuvuga ngo 90% Amerika izaba ariyo muguzi wenyine usigaye muri Kongo mu gihe cy'imyaka 20 iri imbere. Tuvuge ngo ni 2045, kuko naberetse percentage z'uburyo bagomba kugenda basohora abandi. Gatatu, 30 kugeza kuri 90 z'ubwikorezi bategetse Kongo ko bigomba gusha muri Lobito Corridor. Bafunze inzira zindi zose basigira Kongo inzira ya Lobito iji wabo. Kane, 50 za veto muri komite ihuriweho, Joint Steering Committee. Amerika ifite veto, ubudahangarwa. Kongo ntishobora gufata icyemezo Amerika itemeye. Nizihe ngaruka zirimo? Legislative surrender. Kongo yemeye guhindura itegeko nshinga ryayo mu gihe cy'amezi 12 gusa. Yemeye guhagarika abacuruzi bato, artisanal miners, abacukuzi bato. Baguze imiryango irenga miliyoni 10 itunzwe n'ubucukuzi muri Kongo kugira ngo banezeze abashoramari b'abanyamerika. Twamaze kumva ko ari nta kabiri mu rugo rw'umugabo, ariko umuvumo wagarutse. Muri Colombie hishwe abantu barenga 15,000, none bongeye kuza kwirukana miliyoni 10 mu kazi kabatunze ka buri munsi. Felix Tshisekedi ntabwo yasinye ubukode bw'imyaka 99 gusa, yagurishije ejo hazaza h'abana b'abanyekongo. Amabuye aracaryamye munsi y'ubutaka bwa Kongo bwa Afurika, ariko mu mategeko ubu ngubu ari muri Conference ya Washington. Ubu ni ubusugire bwagurishijwe. Mwari kumwe na Director Gabi, inkibisanzwe. Ciao ciao.